Sup? Sup? Sup niggas? Himo may tabanog guys. Guys. Hi. Mukha ni. So mo to, maghimo may tabanog. Niya. Gabi naman, ugma lang na mo ilupad. Himo lang may daan. Ano naghimo mig tabanog ron? Ang summer naman. Since Pinoy man ta, naghimo lang mig simple lang ko nga tabanog made out of plastic, kanang grocery bags. Ako kay exclusive man kay made by 7-Eleven. Sponsored. Exclusive man ako. Sponsored ba sila? Sponsored. Ah. Right. Sup niggas? Kaya alas 4 na dyan no, sa hapon no, awara kayo ni sila o As you can see, naghimog yun may balik og tabanog kay lagi namantay special guest ha, special budoy. Oh, special! Budoy. Hello. 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 Hi. How are you? Am I fine? Ay, bangta naman biodegradable man siya, nga plastic man din siya, di ba? Seryoso dyan isang stance. Like, wala na ako, plastic mo yung component. Hayag kay kagkaugmao no. Hayag kayo kung agtang no. Okay guys, wala 5 na no. Kung lupad na mi. Paron mis tabanog guys. Malupad di gamit tabanog guys. Gamit na mi sa mong pako, sa mong wings. Wings. Medyo mura ginahinay na ang kuano, ang hangin diri no. Wala nila may kalupad no, basta alas 5 na no. Kani crash. Tabanog mo. Kana. Naghikolo puti naghapal ang tabanog. Kabal. Wala ba ka? Nag-aagi mo lang. Right. Sige guys, oh, kaluparo ng tabanog guys. Kaluparo na siya oh. Ay oy. Ay oy. Hey guys, we are in a certain place. Kami somewhere sa Cordova, sa Abbey Road. It's a restaurant. Oh yeah, it's a restaurant. Ilang logo kay pang The Beatles. Yes, here, yes, The Beatles. Well, as you can see, or as you can hear, as you can hear, dagang kay mga instruments na tukar-toka, dili ta makadungog. Hey mga guys. Ay guys, kailan mo guys? So basically, namin dire kay mag-recital namin sa mo ang performance. Performance. Yeah. So mo niya mo rehearsals. Sup? What's up? Rehearsals pa ni guys ha. Ayo. Oy! Hello. Manamig rehearse. Kadyo tra may nag-rehearse. Maniyod to sa may kay hiyatagon mig time sa mong sir nga magpahuway. Nya, you know. Yeah. Woo! Woo! So medyo hilom na kayo diri no. Nag-practice mega mo guys.
Hi, oy. Ay, oy. As you can see, we own the stage now. Naray usang yung masara dira. Ay, Jan. Jan! Mga unya-unya guys, magsugod na sa mong recital niya. So, makita ka na mo balik mi mga 4 PM niya, mga gabi na may mga perform. Yes. Nga mong suoton kay among seaman sa among isuot kay pang summer. Nga Hawaiian na mong isuot. The Beatles. Guys, maway sa mi guys. Kay Matthew na kami guys. Wala guys, wala may ginawa guys. Hey guys. So, hey. Padong na mi sa mong recital. As you can see, lain na akong gisuotan. Mao jud ni amo nga attire pang Hawaiian kuno hay, pero look at that. It's parrot. They said it's Hawaiian but I'm wearing Brazilian. Brazilian man na, di ba? Kanang parrots. Yes. Bahala na sila, basta na ako'y kasuot. Yeah, nag-joggers pa jud ko. And so, medyo late na mi. And we're gonna have to be there ASAP. Ako ang mga kauban dito karon. Ang kanamananaw sa among recital, ang mga kauban na ako kay kanisiya. Yo. Yeah, wala man iyang parents na ilakaw. Yeah, napod akong mother. Og usas ako ang choir mate. Si Arvin J, AJ, Arvin J. Yeah. Yeah, basta wala mo kailan niya eh. I think. Do I look presentable now? See you there. Okay, abot na mi. Yeah. So as you can see, dagang kayo nag-Hawaiian diri mga performers, mga na mo mga classmates diri sa kuan niya. Again, namin sa Abbey Road. So your road. Hi. Sup? Hey. Guys. Magsugod na mi guys. Wait lang ha.
hanggang kinabukasan. Wala pang beautiful and sweet. I never knew you were someone waiting for me. Your touch, your skin, where you are again. No words can explain the way I'm missing you. Let me be the one to break it up, so you won't have to dance. We don't need to fight, we celebrate. Someone wins and someone loses. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money, so as I can feel the beat. Managyo din recital, guys. Bro, gipaningot na ka. Oh, lagi. So, hope enjoy ito ninyo, guys. Napay banda sunod na mo perform sad. So, enjoy sa mo, guys. While we eat our yeah. Plastic out, we back their hearts together forever. Never say goodbye. I wish I could blow those candles down. Yeah, I'll be there for you. These my words, I swear you. When you breathe, I wanna be there for you. I'll be there for you. Maglakad tayo sa ating kaharian. So guys, moro yun do ang mga recital. As you guys may know, ikaduha na ako ning summer class diri sa ikaduha na ako ning recital since last year kay dili man sa ko nag summer job summer class sa CA. Yeah. So, kani medyo gamay ra kong confidence god pero naagya pa ng pagkakulba. Pero naitabo naman ang naitabo. So, pero yabag jud kay ko pagkakanta to eh. Takag yun na to eh. So, shout out ko ni Sir Gracian. Thank you kay Sir Gracian sa pagtudlo namo everything sa piano lessons niya. Kumoto siya. Sir, thank you kayo. And yeah, sa tanan akong mga classmates, mga friends na ko sa CA, thank you sad kayo kay namo. Mura biyag close. So, thank you sad kayo Juliani sir. Yay, nandiyo ko yung certificate. Ang certificate na ako pag last year, ginawala. Asa na ito mo itong... Yes. Thank you.